Matthew chapter 20 verses 20 to 28. Chui tili chapite we now meyer kanili abubuna tanlaga dishui mangali kukti zangda kachigata akasami kawai rapoy. Jaina anashina babu jili hanga nana kining jankala. Shinao jina aling hangai nawi ungramli iwi now meyer kani hi akana nawi yashongala akana nawi wishong pam kawai kasamilu. Kajishuna hanga da hanga natum nagaboji kikala da natum mataimana ina mangi gaji dengoji natum mang shabla itum shaba da atum nang hanga ana atum ni hanga natum na iwi dengoji mangra ka iwi yashongala wishongaba mui maya kami gaji ji imaning mana ka jia iwi awana ngaran gahaya atumwi wangna. Sakang tu tara jina jigasha aina ani jina onili malungwat lakhawa ka jishuna atumli hokwi dahanga jandal bingwi kamunga bingna atumwi dungli kayaya kala atumwi kangam kare bingnala atumwi dungli bangshab lay gaji natumna thay. Natumwi ngajai liwa jimathamana ka natumwi ngajai li haki gaji jina natumwi odram kangatu natumwi odram ngatu me sapalungra kala natumwi ngajai li karesaki gaji jina natum saigurwi rao now sapalungra gajam yuwi now mayara aina dangda ali odram ngatumi ngasak kawai karamaning la ana odram ngatumi kawai gala gajung kawiwa ngatang man sada amang la jigat mi kawai karana. Nana kwe kai na tum sai kurali bari wisok mi misar no amen.